Kenya ni moritio magerio ria wothe mangihota guthingata na kurumirira mawatho ma COVID-19 na kinyi niguo gwithema kugumirwo ni murimu uyu. Minister wa ugima wa mwiri Mutahi Kagwe akiuga ihinda ni ikinyu ria kwambiriria gwetha njira nungiriru cia kugathika mawatho marumu ma kuhitana na murimu uyu niguo ndugathereme makiria. Twanirira ati bururi witu wa Kenya no wambiriria raundi ingi ya murimu wa COVID-19 kana twambiriirie raundi ingi ya gatatu kahinda kangi gakinyite. Uhoro wa gwikira mask umicuragie ngingo utigage maundu macio ma gucuria ngingo riu ni hingo ya kwimenyerera. Mutahi ni oritie muingi wihuge kuona riu bururi ni ugumirwo ni ikereka ria gatatu ria homa ya COVID-19. Umuthi bururi ukiandikithia namba iria nene ya arwaru a murimu uyu kuma ugumirwo ni ikereka ria keri kuri andu 713 monekanite kurwara murimu uyu guku andu angi 12 magikua rungu rwa mathaa 24. Mutahi ni athiete na mbere na kuhithuria ati mathibitari mamwe ni maihuru guku namba ya arwaru aria mari wadi-ini cia ICU magikinyiria arwaru 89 na waria marahuthira mashini cia kugucia riera igikinyiria andu 28 guku agiikia ritana kuri mathibitari makorwo mari cemba kwamukira namba nene ya arwaru guku bururi-ini. Ikifika 14% kama leo, hii ndio juu zaidi tumeona tangu mwaka uliopita. Kwa hivyo jameni, wananchi tafadhali tujihadhari. Council of Governors vile mmesikia wakisema, na mimi naona hivyo pia. Hii mambo ya mikutano hadharani ya kisiasa na vile tumezoea mambo ya kwenda harusi, mambo ya kwenda mazishi, ni vile tu tukiendelea namna hiyo kwa wakati huu tutakuwa na shida mingi na tutakuwa na watu wataumia. Kuringana na ataramu wa ugima wa mwiri, dariri cia murimu uyu ikereka-ini riri ni cionekanite gucenjia kuma iria ciari ho mbere-ini na warigitani makiguoyohio ni dariri ici iria igumeire arwaru aria marekinyia mathibitari-ini matiganite guku bururi-ini. Hamwe na dariri ici njeru ni guturwo ni githuri, kuharwo, gutahika, gucenjia kwa rangi wa ndwara cia moko na maguru, nyegerera ngothi-ini na gutunihirira maitho-ini. Muthi wa gatano kiumia giki tariki 12 niguo mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta atanyitwo kurekereria ndumiriri yake kuri bururi thutha wa kwamukira riboti kuma ministry ya ugima wa mwiri hamwe na anyiti itemi matiganite ruhonge-ini ruru. Ndumiriri ino igiuka thutha wa Kenya kuhingia mwaka umwe kuma ugumirwo ni murimu wa COVID-19. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ana.